Dobrodošli nazad na tablu, a danas nešto drugačije. Za sve vas koji tražite neku novu igru, a niste sigurni šta biste uzeli, predstavljamo vam top 5 igara kartama po našem izboru. Na petom mestu imamo igru The Mind, kao i njenu ekspanziju The Mind Extreme. U ovoj igri za od 2 do 4 igrača cilj je da se bez komunikacije između igrača dođe do pobjede protiv same igre, tako što će se čitanjem misli poređati brojevi od 1 do 100. U Extreme verziji koju vidite na ekranu prave se simultano dva niza, oba od 1 do 50. Prvi se ređe od najmanje, a drugi od najveće brojke. Prostim gledanjem sa igrača u oči cilj je da pravilno raspodelite brojeve po talonu. Od 8 do 12 nivoa sa istim brojem karata u ruci po nivou vi telepatski slažete zajedno. Ako pogrešite, ode život. Ostanete li bez života, igra je gotova i morate ispočetka. Iako možda nije idealan izbor za opuštena društvena okupljanja, ova igra je interesantan izbor za parove, porodicu ili bliski krug drugara koji žele da testiraju koliko poznaju jedni druge i koliko mogu da sarađuju bez komuniciranja. Ako vam se dopada ovakav vid sadržaja, ostavite like, mnogo nam znači. Na pretposlednjem mestu, u Luci Royal se od 2 do 5 pirata bore za titulu najbogatijeg gusara u gradu. Cilj je strateško i oslanjanje na sreću pri pecanju karata i špila, kao i kupovina najboljih kartica ne bi li se stekle ekspedicije koje će vam doneti dovoljno poena za pobedu. Port Royal je jedna od onih igara kojima se uvek rado vraćamo, posebno u situaciji gde nemamo ni puno prostora ni vremena. Partije su brze, igra može jako brzo i lako da se postavi, čak i na najmanje stolove za kafu. Ako vas interesuje naša recenzija, video je na kanalu i dole u opisu. Sredinu liste popunjava jedna od najpopularnijih igara kartama svih vremena, treći najuspešniji Kickstarter u istoriji. Eksplozivni mačići. To je zapravo Uno na steroidima. Virkete u špil, kradite karte drugim igračima, nameštajte im eksplozivno mače kako bi bili dignuti u vazduh, ma ova igra ima sve. Runde su kratke, nepredvidive, dinamične, a blesave ilustracije na kartama uvek mame osmeh na lica. Ukoliko ste zainteresovani, recenzija ove igre je također na kanalu i u opisu. Srebrnu medalju odnose od 3 do 5 poznatih američkih gangstera koji se bore sa prohibicijom. U ovoj igri cilj je da se uz pomoć različitih karata likova otarasite sve piće u vašim zalihama, te time izbjegnete policijske oči. Caka igre Omerta, na koju nagoveštava i značenje iza samog imena, jeste da se karte igraju naslepo. Osim što igra sa kartama, u tom smislu da treba uvaliti protivniku što više karata, a da sami imate što manje, Omerta je igra memorije, jer treba pamtiti i koje karte imate i gde se na stolu one nalaze. Pretplatite se na kanal, jer uskoro izlazi i naša recenzija, kao i uputstvo kako se Omerta igra. Na prvom mestu, naš glavni izbor kada su u pitanju igre kartama, jeste Love Letter. U ovoj igri, od 2 do 4 igrača preuzimaju uloge različitih dvorskih ličnosti kako bi dostavili ljubavno pismo. Iako je potrebno malo sreće pri izvlačenju pravih ličnosti u pravo vreme, Love Letter je strategijska igra, gde svaka karta ima izražene prednosti i mane. Najpribližniji opis koji bih mogao da dam ovoj igre u jednoj rečenici bio bi papir, kamen, makaze na GMO dijeti. Runde su brze, igra je dinamična, a bez prave strategije retko ćete dolaziti do pobjede. Recenzija Love Lettera je na kanalu, a u opisu videa naći ćete link do naših utisaka i uputstva kako se igra. Tresnite to zvonce kako ne biste propustili nove recenzije, otvaranja i ostali sadržaj vezan za društvene igre. Da li se slažete sa našim izborom? Koje su vaše omiljene igre kartama? Recite nam u komentarima dole. Vidimo se sljedećeg petka, a do tada hvala na pažnji i želimo vam šestice i džokere!